Zdravo svima, ovdje je Luka i ovo je moj novi video. U ovom videu ću vam pokazati šta se nalazi na mom telefonu. Pa da počnemo. I evo, ovo je moj telefon. Ovo je iPhone 6 i srebrni i ima neku najobičniju zelenu silikonsku masku. Prvo što vidim na svom telefonu je lock screen. Ovo je kao nebo, svemir, ne znam ni ja. Evo, ovo su sve aplikacije koje imam i to su aplikacije uglavnom koje najčešće koristim, pa hajde da počnemo. Ovako, tu su poruke, kalendar, slike, kamera, vreme, sat, mape, videi, notes, reminders, stocks, game center, newsstand, iTunes Store, App Store, sa koje skidam aplikacije, iBooks, Health, Passbook i Settings, to jest podešavanja. Onda je FaceTime, kalkulator, Extras, to su neke aplikacije koje ne koristim niti znam šta su. Social medias, to mi je omiljeni folder i tu imam Facebook, Instagram, Messenger, YouTube i Snapchat. Možete da me followujete na Snapchatu. Evo, ovo je moje korisničko ime, Janković Luka, i također na Instagramu Janković Luka 8. Onda tu je YouTube i da. Sljedeće je iMovie preko koga uređujem videe i fotografija. To je Candy kamera kojom se uglavnom slikam, i Aviari je aplikacija za uređivanje slika. Onda Where is my water, to je igrica koju igram kada mi je uglavnom dosadno, Viber i Pinterest, također jedna od mojih omiljenih aplikacija. I da, eto, to je to što se nalazi na mom telefonu. Ovaj video je podosta kratak i želeo bih svima da se zahvalim koji su komentarisali moj prethodni video i usvojit ću vaše savjete i kritike. I eto, hvala svima, lajkujte ako vam se video svidao, zapratite me na Instagramu i dodajte me na Snapchatu ako želite. I da, postavite mi u komentare koji video sljedeće da snimim. I eto, to je to, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!